Damagan tayo man kini Jan Mart no basol na iti amin nga napasamak. Para mat kini ading adali ita Avon Ramon kinanta na tayo ito sa idi nga di ka mo no natuloy. Ide Christmas party da? Idi da na po ko di ka damdamagin na no basol ko ka di ko na. Kadi nulipaten ka kaunggang to'y pusok bason ko kadi nuiwaksikan dito'y anunot ko Tiyakong madaerang tipuri sa saen ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyag ko awan day di aya anang balo nairot akawar ni aya Tiragsaken na sangit balikas namatiyaken ka tanatalgen tuy pusok kenrik na niyang gaya ubaw niyayat mo di mapagpiyara imparik na nga inak tinagibit italeken ng nama nagsulbod nagbunga dagiti nga arapaa nga intam minuli di kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag tinaglabas naikupinan na kalmanta naputara kanta arbis sa mangpasanta inakeltay nga ayan Of course, hamo ko maapong ipapabasol iti so amin ita kapareham no da nakasama nga saan nga nasayaat nasasayaat no ti umunang ibagam kat anya ti nagkuranga anya ti basol ko nga dayjay basol ko kadi ko kunam iti kita atay basol mo ta amin ang pasama ka talaga nga at dapat pagkukurangan dito mong galmaysa maninamnama naudi ka akas to'y nauris ka naudi ka inted mo akalak angat inyawat ko to'y ayan ngan paiti inkain supapa kasanuwa may itang imbating to'y puso nga ang may maysa nga aglak ang impaay mo apanusa awan serserbina tiyayanen nga imparik na nga inak tinagibi titaleken namnama nagsulbod nagbunga dagiti nga arapaan nga intang minuli di kariken sa pata nga siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag tinaglabas naikupinan na kalmanta naputar akanta arbis sa mangpasanta
inakeltay nga ayan. Musyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, may kupinan na kalmanta, naputar akanta, arbis sa mangpasanta, inakeltay nga ayan. Nusyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, na'y kupinan na kalmanta, naputar akanta, arbis sa mangpasanta, tinakeltay nga ayan. Tinakeltay nga ayan. Tinakeltay nga ayan. Arbis amang pasantak, tinakeltay nga ayat. Talaga mo nga taksang gas at tinagmanagan na tatang relasyon da. Anyway, good afternoon to my ever dearest sister. Thank you very much tay panangkat ka doon kinibagat ko. Ate Regina de la Cruz. Ayan, keta ko na absent ka ni Dolly di so madina na kansyon de jay when Ajay kansyon nga jay. And once again, good afternoon and thank you very much for dropping by, Sir Vinci. Keta nako, at dati sunata nga may paay kadakwada itatanga ka nito. Ay. Ayan, nagpaspasensya kayo karupa no umanayog kami dito ita. Permiti lang miis yung nagnami di kaya pa nga nagpa Ilocos talaga mga manoti degrees na 13 degrees. 14? 13 idi ka alas 3 para bangon. Talaga nga permiti lang miis na iso nga ay talagang maibos ang kaiti boses. Kandi dyan nag-concertan mi mismo nga Civic Center iti Canton City apo kat air condition. Apo Diyos ko mo diklaim paggarup sapay ti suot mi kinakaing ingpis nga bado. Naglotion na ka. Tanong di malamin. Naglamiis sapay pugso nga pugso datay asok dito likodan. Watch, di smoke effects di. Smoke machine adamo electric pandi di igid na iso nga talaga nga mamagaan ti karabukog ta. Duwang garo pati bibig nga pa. Nga ro, itinamis nga Domingo at dakam DJ Balay da Congressman Gigi Agabaw ken di baga na ni Ma'am Nettie ket positive mat datay ilalakad gusto pa kumata mapatgan iti kabitan na panawen ket kahit kumata ting alang nagundawayan tapno sagutan mi iti sonata ayan. Ken of course kini Kabsat Kathy Cabal Salvador iti Hilo Hawaii ken iti familia na DJ. Good afternoon kada ket evening mo DJ Hawaii itatang kanito. Ket ulit ka po dito nga sonata ket naaramid. Iti naaramid na naputar ko gapo ken kuana. Talaga iti lang ayun ket congresswoman nga talaga iso nga naawagan nga congresswoman Catherine dito nga sonata. Ket ipaimimiten kini Congresswoman Nettie Agabaw daytoy agramon kadagiti adaan ti babaan na ngaroda kansyon ng balong. Ay naggas lagit din ti ada politiko agayem na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na nuwada at raso na ada ni mayor nga abogado na naggasat ka manggayem ta nairanod ka ni Congresswoman Catherine kay adamit kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay kenagngato ti takong nanuwag tignay kaslang isu tiyag takem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko. Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat ganto proyekto may pangrunam daytoy numo. Congresswoman Catherine apalat taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo.
Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunang daytoy mo Congresswoman Catherine apalat na abuyot mo arik na meten ket politiko nukuyog mo kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine ala sige nagkayenta tanuat ganto papanamay sa aktumet nga umipos-ipos ken ka aday pati syakti patanda wow nusumungad ta Congresswoman Catherine kaya't kamet kagayemen tanuat danto proyekto may pangrunang daytoy mo Congresswoman Catherine apalat kaabuyot mo arik na meten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset kat manday kasabang ngenuat danto kagurang dinatuwa kukuptaran Congresswoman Catherine alaen nak nabuyot mo alin kadiiyawat